Može. Dobro. Da nema sredstva za tu knjigu, dobit će na poklon. Naše osnovne škole na Kosovu svakako već dobijaju. Pres konferenciju Ministarstva kulture i informisanja. Današnje obraćanje medijima je vezano za objavljivanje knjige Učimo ćirilicu. To je ta knjiga, Učimo ćirilicu. Pogledajte kako je lepa. Učimo ćirilicu, lep naslov, lepa knjiga, lep povod. Evo, ovako još možemo malo, ko nije video. Dakle, Učimo ćirilicu. Šta kažete? Naši gosti, odnosno ovog sudomaćini sa mnom su gospodin Rastko, da krenemo sa, džentlmenske strane, gospođa Biljana Bukinac, koordinator za srpsku nastavu za Evropu, ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, to zapamtite. Gospodin Aleksandar Vidaković, direktor kompanije Nida Ferlag i vlasnik Vesti, izdavača knjige Učimo ćirilicu, i gospodin Rastko Janković iz Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu ispred Ministarstva spoljnih poslova. To su, dakle, protagonisti. Evo o čemu se radi. Što se tiče Ministarstva kulture i informisanja, kao što je vama poznato medijima, mi smo u poslednje 2,5 godine pokrenuli ne samo akciju nego i srpski jezik, nego i niz drugih aktivnosti koje, naravno, i predlog izmena i dopuna Zakona o jeziku i pismu i otvaranje zajedno sa Ministarstvom prosvete, mogu da kažem i nauke i tehnološkog razvoja, dobro, u daljem tekstu Ministarstva prosvete, pokrenuli, naravno, obnovu veoma zapostavljenih srpskih lektorata u inostranstvu i niz drugih aktivnosti koje za svoj cilj imaju promociju i negovanje srpskog jezika i zaštitu i veću upotrebu ćiriličkog pisma. O toj temi smo u ovom ministarstvu i na razne druge načine više puta govorili. Da li zbog toga, da li zbog nekih drugih razloga, naravno u osnovi iz istih motiva, došlo je do pojave jedne vrlo zanimljive knjige Učimo ćirilicu. Frankfurtske vesti su objavljivale u svakom svom štampu, to ćete vi reći, naravno, detaljnije i preciznije od mene, svake srede, tematski format jedan gde je korišćeno po jedno slovo ćirilice za neki okvir, naravno sa ciljem popularisanja upotrebe ćiriličkog pisma, poglavito u dijaspori, naravno brojnoj srpskoj dijaspori i u regionu i naravno u inostranstvu na svih 5 kontinenata. Naravno, protekom vremena, pošto je taj prilog bio vrlo uspešan i vrlo zapažen kod čitalačke publike, pojavila se potreba za izdavanjem knjige Učimo ćirilicu i naravno, eto, očekujemo da će ova knjiga, ovaj veoma lep projekat koje je Ministarstvo kulture ne samo što je nešto skromno finansijski pomoglo, što je manje bitno, ali podržavamo zaista i ohrabrujemo i druge subjekte na medijskoj i drugim scenama da se posvete pitanjima nege i zaštite ćiriličkog pisma i nege kvaliteta srpskog jezika, standarda govora i upotrebe kvalitetnog srpskog jezika u javnom prostoru, pa naravno i u privatnom. Dakle, ovu knjigu pomogli su naravno Zavod za udžbenike Republike Srbije koji je ustupio svoj materijal, naravno Ministarstvo kulture koliko je moglo i kako je moglo sa nekih 150.000 dinara i naravno tu su Uprava za dijasporu i Ministarstvo prosvete. Ne bih više da dužim, evo pozvani od mene će reći svoje, samo kažem da Ministarstvo kulture i informisanja, ponavljam, pozdravlja ovaj projekat, želim mu svaku sreću i uspeh, to je jedna od niza akcija, važno je da ne samo ministarstvo sprovodi takve i slične aktivnosti, nego da i svi delove našeg društva i deo koji je posvećen prosveti i obrazovanju i kulturi i informisanju, naravno i svi drugi posvete ovom veoma značajnom pitanju dužnu pažnju na način i u meri u kojoj to mogu da učine. Naravno, pozivam i prisutne medije i one koji nisu prisutni, koji su otišli neke zanimljivije događaje ili već neke važnije događaje,
da i oni jednostavno srpskom jeziku i negovanju kvaliteta srpskog jezika i upotrebi ćiriličkog pisma posvete isto pažnju koliko god su u mogućnosti. Toliko za početak. Ja bih sad, ajde da poštujemo taj džentlmenski kodeks, pa da dam reč gospođi Bukinac. Dobar dan. Dakle, evo, ja bih vas se obratila sa nekoliko rečenica i pre svega da izrazim svoje zadovoljstvo u lično svoje ime, a i u ime nastavnika koji realizuju obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu, da je dopunska škola prisutna na neki način na ovom jednom značajnom i lepom događaju. I takođe da kažem da mi je i čast da mogu da kažem nekoliko rečenica važnih informacija vezanih za nastavu na srpskom jeziku u inostranstvu, a takođe i malo da kažem nekoliko bitnih zapažanja vezanih za ovo izdanje redakcije dnevnog lista Vesti koji se zove Učimo ćirilicu. Dakle, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizuje nastavu na srpskom jeziku u inostranstvu i u ovom momentu nastava se odvija u 10 zemalja, u 9 evropskih zemalja i u Južnoj Africi. Nastavom je obuhvaćeno negde oko 4700 učenika i 53 nastavnika su angažovana u realizaciji nastave i u radu sa decom i sa učenicima. Jedan od važnih strateških ciljeva Ministarstva prosvete je u stvari povećanje obuhvata učenika uključenih u nastavu na srpskom jeziku i ne samo to, nego i stvaranje mogućnosti i prilike za širenje srpskog jezika i za uključivanje svih koji su zainteresovani u našu nastavu. Dakle, ja nisam dugo koordinator za nastavu u inostranstvu, na srpskom inostranstvu. Ja sam tu dužnost preuzela u oktobru prošle godine, ali evo i za to kratko vreme uspela sam da konstatujem i da primetim da dopunska nastava, kako mi volimo da zovemo obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu, dopunska nastava u inostranstvu ima veoma kvalitetnu, uspešnu, jednu pozitivnu saradnju sa redakcijom dnevnih lista Vesti i sa samim gospodinom Vidakovićem i njegovim saradnicima. I dakle, to je ono što je meni odmah nekako zapalo u oko i ono što sam primetila. I ono što sam smatrala da treba da istaknem je to da su Vesti i redakcija Vesti prisutna u gotovo svim važnim i ne samo važnim, nego i zanimljivim događajima koji se realizuju, a vezani su za temu i za nastavu srpskog jezika u inostranstvu. Dakle, kontinuirano se prati rad dopunske škole, kako u samoj učionici, znači kako u okviru redovne nastave, tako i van učionice u okviru vannastavnih aktivnosti. To je nama veoma važno i veoma bitno, tako da slobodno mogu da kažem da nastavnici redakciju Vesti smatraju nekim svojim prijateljem i da su ove novine u stvari prijatelj dopunske škole u inostranstvu. Šta nam je još važno? Ono što nastavnicima i meni kao koordinatoru posebno prija je to što su tekstovi koji se objavljuju u Vestima uvek afirmativno napisani. Dakle, oni su uvek usmereni na promociju rada nastavnika i posebno na promociju učeničkih postignuća, njihovih rezultata i produkata. To nam je nekako posebno važno i drago nam je zbog toga. A sa druge strane, Vesti su nam važan medijski partner, jer u novinama Vesti mi možemo da objavimo važne informacije za roditelje, za zainteresovane, za sve one koji žele da uključe decu u nastavu na srpskom jeziku. Dakle, u tom smislu često mogu da se nađu informacije o terminu, o vremenu izvođenja nastave i o načinu kako roditelji mogu da uključe svoju decu u našu nastavu. I sada dolazimo do ovog povoda današnjeg okupljanja, a to je ovo izdanje koje su Vesti upriličile, Učimo ćirilicu ili Almanah ili ne znam kako, imamo različitih naziva za ovo izdanje.
Mislim da će nastavnici angažovani u nastavi na srpskom jeziku biti veoma prijatno iznenađeni kada budu videli ovo izdanje. Ja sam imala priliku da ga pogledam, prelistam i malo napravim nekakve uvide. Onog momenta čim je objavljeno ljubaznošću redakcije Vesti gospodina Vidakovića, bio mi je odmah dostavljen jedan primerak i sada sam u prilici da nešto kažem i o tome. Dakle, o značaju ovog izdanja je nešto i rekao naš ministar, ali s druge strane ćemo čuti to verovatno i od drugih govornika na današnjem sastanku. Ono na što bih se ja fokusirala je to kako ovaj materijal može da bude koristan za nastavu na srpskom jeziku u inostranstvu. Dakle, kako on može da bude od koristi nastavnicima u radu sa učenicima. I naravno, pošto sam ja stručno i, da kažem, i privatno opredeljena za metodiku i didaktiku, ja sam odmah uočila određenu vezu. Dakle, u ovom izdanju imamo jedan vrlo zanimljiv i vrlo jedinstven metodičko-didaktički pristup u obradi slova, u obradi ćiriličnih slova, što mislim da će se dopasti kako nastavnicima, tako i učenicima. A sa druge strane primećujem da je obrada slova na vrlo jedan uspešan način povezana i sa tekstovima čiji su sadržaji u vezi sa našom istorijom, kulturom, značajnim ličnostima ili značajnim događajima. I ono što mislim da takođe predstavlja jednu veliku vrednost je u ovom izdanju ćemo videti da je posvećeno mesto i posvećena pažnja tim malim čitaocima Vesti. Dakle, odvojen je prostor gde oni mogu da promovišu svoje produkte. Znači, gde oni mogu da pokažu šta oni znaju, šta su naučili i da na taj način motivišu i svoje vršnjake da se uključe i u učenje srpskog jezika i ćirilice, a i u samu tu neku interakciju sa ovim, da kažem, sadržajima i uopšte sa redakcijom Vesti. Ja se nadam i očekujem da ćemo mi uskoro biti u prilici da takođe budemo na nekom sličnom lepom događaju, gde će se redakcija Vesti potruditi da neke nove ideje i nove kreativne zamisli pretoči u ovako neka slična izdanja. Zahvaljujem se. Hvala lepo.